Rok za registrovanje stambenih zgrada i izbor upravnika ističe danas. U Ministarstvu građevinarstva kažu da je obavezu do sada ispunilo oko 50% zgrada, ali napominju da će ostale moći da se registruju i u narednom periodu. Jedina promena je što danas komunalni inspektori imaju zeleno svetlo da provere zašto zgrade nisu registrovane i zadaju im rok da izaberu upravnika. Rok za registrovanje zgrade i prijavu upravnika pre nego što inspekcija zakuca na vrata je istekao. Složne komšije sa izborom upravnika problema nisu imale. Izabrali smo jednoglasnom odlukom jednog mladog čoveka, 69. godište, koji je, sticajem okolnosti, možda to nije ni bitno, ali on izuzetno odgovorna jedna ličnost, porodičan čovek. Za one koji zgradu nisu registrovali i izabrali upravnika važi sledeće. Od sutra kreće inspekcijski nadzor, komunalna daje rok stanarima da se dogovore, a ako ni u tom periodu ne uspeju, lokalna samouprava im dodeljuje upravnika. Danas je taj istek roka od 6 meseci, što ne znači ništa drugo osim toga da se od sutra može pojaviti i mogućnost inspekcijskog nadzora. Međutim, ono što je važno da građani i građanke Republike Srbije znaju, a to ćemo svakako još jedanput sutra, još jedanput i podsjetiti i napomenuti svim lokalnim samoupravama da registracija i dalje teče. U opštini Palilula, na kojoj ima 2200 stambenih zgrada, kažu da je danas bila najveća gužva. I očekujemo sad zaključno današnjim danom da u narednim danima donesemo svih 1000 i nešto rešenja koliko ćemo imati. Mislim da je ovo veoma važan zakon zbog bezbednosti, sigurnosti i očuvanja imovine naših sugrađana, pre svega i komunalnog reda u samim zgradama, a od dokumentacije neophodno je da se popuni jedan formalni obrazac, zapisnik, da se donese zapisnik sa sednice Skupštine stanara i da se donese dokaz o uplati administrativne takse u vrednosti od 800 dinara. Baza o stambenim zgradama u Republici Srbiji koji imaju određeni sistem upravljanja broji oko 22.000, od čega je prema novom zakonu registrovano 7.500 stambenih zgrada. Ivana Majstorović, Televizija Pink.